Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Hurmatlı Kur'an Media kanalının görüşçüleri. Bugün biz sizler bilen жазылып бирок окулбаган тамаларды өтөбүз. Анда эмесе биринчи бөлүк окууну баштайбыз. Биз бул сөздү улаи деп окуйбуз. Бул сөздү кайсыл тама окулбай калды? Албетте көрүнүп тургандай эле экинчи бизге көрүнүп турган вау окулбай калды. Улаи эмес, балким улаи. Ошондой эле биз бул сөздү улати деп окуйбуз. Ulati деп вау менен эмес, балким улати. Ошондой эле улу. Биринчи вау окулбады, себеби анын үстүндө кичинекей сүкүн турат. Ал эми экинчи вауду окуйбуз, себеби ал созулма мат, ал окулат. Улу. Кийинкиси ули. Андан кийинкиси болсо аману. Бул сөздө болсо акырындагы алиф окулбай калды. Аману эмес, балким аману деп вау менен токтойбуз, мат менен. Бул болсо амину. Кийинкиси i'lamu, андан кийинкиси i'malu. Бул мисалдагы бардык сөздөрдөгү алиф окулбай калды. Кийинки сөз болсо wa bil akhirati. Кийинки сөз кал фараш. Бул сөздө дагы каф тыбышынан кийинки хамза басыл окулбай калды. Албетте эгер биз каф тыбышынан эмес, балким андан кийинки сөздөн окусак, анда биз ал фараш деп окуйбуз. А качан хамза басылга чейинки тыбышты кошо окуганда хамза басыл өзү окулбай калат. Ошондой эле мисалы wal asr. Эгер биз ваусыз окусак ал asr деп хамза басыл окулат. Эгерде вау кошулуп окулсанда хамза басыл окулбастан wal asr деп окулат. Ачыктап айтканда хамза басыл кошулуп окулганда түшүп калат. Андан кийинкиси wanhar. Андан кийин wal mushrikina Rabbil alamina Siratal ladhina. Andan keyin Ghayril maghdubi Humul muflihuna Jana laylatul qadri. Andan keyingisi Hadarul mauti Wa idh istasqa Anfusukum istakbartum. Özünüzde köp turganday bardык misallarda hamza basıl okulbay жатат. Keyingisi attaba'u. Бул сөздө лам тыбышы окулбай калды. Себеби качан лам тыбышынан кийин идгам шамсия тыбыштары келген учурда лам тыбышы окулбай калат. Ал эми идгам шамсиянын эрежеси тууралуу сиздер Кур'ан Медиа каналынын тажвид бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Андан кийинкиси ад-дахалу. Андан кийин az-zahabu. Андан кийинкиси ар-расаду. Андан кийин at-talabu, az-zafaru. Lamda okuyuz al-zafaru emas, balkim az-zafaru. Andan keyingi al-lahabu, jana akırkısı an-nasabu. Bu sözü biz huvat-taba'u deb okuyuz. Egerde mudağı sağlıqda ayt ötkende ile huva sözü okulbasanda hamza basıl okulup at-taba'u deb okulat. Al emi lam tıbışı olsa huva sözünü koşu okuyanda dağı, koşbay okuyanda dağı lam tıbışı okulbay kalat. Себеби лам тыбышынан кийин идгам шамсия тыбыштарынын бири болгон та тыбышы келип жатат. Кийинки сөз хуад-дахалу. Андан кийинкиси хуаз-захабу. Андан кийин хуар-расаду. Хуас-сафару. Андан кийинкиси хуаш-шажару. Хуас-сафару. Хуад-дарару. Андан кийин хуат-талабу. Кийинкиси хуаз-зафару. Хуал-лахабу. Andan keyin huvan nasabu. Andan keyingisi olsa hadal baladu mal hutamatu hadallazi. Özünüzde bayqanday axırkı 3 sözdögü lam tıbışları okuldu. Sebebi ona birinci sözde lam tıbışından keyin ba tıbışı kelip жатат. Al emi ba tıbışı idgam şamsiya tıbışlarından emas. Al emi bu sözde olsa lam tıbışından keyin ha tıbışı kelip жатат. Bul ha tıbışıdagı idgam şamsiya tıbışlarından emas. Hadallazi sözünde olsa hamza basıldan keyin lam tıbışı kelip жатат. Lam tıbışı idgam şamsiya tıbışlarından bolgonu menen birok lam tıbışından keyin qayra lam tıbışı kelgen sebepten ökösü okşoş tıbış bolotdagın biri-birine idgam kılınıp qayra ele lam tıbış menen hadallazi deb okulup kalat. Keyinki ötkөtөбүз. Biz bu sözü biz bi'sal ismu deb okuyuz. Bi'sal ismu emas, balkim bi'sal ismu. Sebebi bi'sal lam tubasının aslında hamza qata' joq. O'sha sebepten bi'sal ismu deb okuyuz. Al bu sözde ihdinas sirata.
Bu sözde nun tubuşundan keyinki alif, andan keyinki hamza vasıl, jana andan keyinki lam tubuşlari oqilmay qaldi. Eğer biz ihdina sözüne to'xtalsaganda nun tubuşundan keyinki alif oqiladi. Eğer de keyinki söz bilan ulaganda şurada nundan keyinki alif tushib qoladi. Oşonda ele ihdina sözüne emas, balki as-sirata sözünün özünü o'qiydigan bo'lsaganda hamza vasılda qo'shib o'qiymiz dag'in ag'a fatha berib as-sirata deb o'qiymiz. Eğer jalb iki sözlükten qo'shib o'qiganda ihdinas-sirata o'rtadagi alif hamza vasıl jana lam tubushlari o'qilib qoladi erejeyning negizinde. Ondan keyinki ya ayyuhan nasu. Bu söz olsa ha tubushidan keyinki alif o'qilmay qoldi. Jana ondan keyinki hamza vasıl jana lam tubushlari dağı o'qiladi. Keyingi söz ilan nasi fil ardi. Ondan keyin fis suduri. Keyingisi olsa qalu ittakhadha. Bu söz olsa va tubushidan keyinki alif jana hamza vasıl o'qilmay qoldi. Keyingisi laqullazina. Bu sözdağı alif jana hamza vasıl o'qilmay qoldi. Ondan keyingisi utul kitaba. Ondan keyin va aqimus salata. Keyingisi va atuz zakata, jana oxirgisi va amilus solihati. Bu sözde ko'rinib turgandayli alif hamza vasıl jana lam tubushlari o'qilmay qoldi. Allah taolam barozga bu erejelerni to'liq tushunib, Qur'oni Karimni eng yaxshi jana eng to'g'ri o'quvchilardan qilsin.